cilj mi je da se svi momci u našem selu ožene. Ovo što je Novak počeo da radi je istorijski projekat za ovo selo. Ne samo istorijski u smislu otvaranja pogona, radionice, fabrike. Ako Bog da jednog dana kompanije, istorijski je to što se vraća u svoje selo. Kad ste čuli da se neki mladi čovjek vraća na svoje ognjište, to je danas rijetkost. Ja sam siguran da će ovaj čovjek biti i vaš predstavnik u bjelopoljskoj vlasti ako Bog da naredne godine. Siguran sam u to. I takvi ljudi i treba da budu u bjelopoljskoj vlasti. On mi je rekao i kad smo išli ovamo, kaže, ne bih ovo počinjao da nisam siguran da ću da uspijem. I ja sam siguran, Novače, brate, da ćeš ti da uspiješ, ali te molim da održiš jednu riječ koju si mi dao prije nekoliko dana kad si me zvao na ovo otvaranje. Rekao je, Vlado, cilj mi je da se svi momci u našem selu ožene. Ako Bog da, ti momci će zajedno i sa Novakom i sa svima vama da ostaju ovdje i da ovdje formiraju svoje porodice.